Kuvuma abantu abaningi emva kokukhuluma kwalensizwa. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela wena emathinta ocozini intombi zomqamela amahla abanye baqhumela imathi wazo. Ngana kwethu ngakusokulakho lokuqala la ngicethe wenze kulungelo press subscribe button share phinde comment okhulu nakho konke uma subscribe icon lakhe hamba usukwenza ukuthi kube wena oqala uthole notification usifile video phambili kanti ke ngabe umdala la ekhaya uyazi izihlanga lapha no comment section ungakhohlwa phela upress button la join lapha ujoyine ke ukwazi ukuthi usipho 10 rand nomdonated channel yakhe hamba phambili njalo ngenyanga uze wazi ukuthi iqhubekela phambili ngenza kwethu umculo kukhalwa ngomlandeli ogcina ephumela obala washo ukuthi cha noma singaphika siphi lo nyaka ke bekwalo iGcokama elisho umlandeli lo ukukhuluma emva kokusabalala kwevideo yeGcokama la khona lisho lithi ngaphandle kokumashela isikhathi sakho mlalelo wami asingene kuyinkulumo yalensizwa ephelele. Yasizwa usikhova. Bamba iVideo ngishuthe ngifuna ukuthi lenda ngifuna ukuhlabekisa iexami ngibone kuTikTok. Awu madoda ngifuna ukuhlabekisa iexami ngibone kuTikTok. Bamba iVideo ngishuthe ngifuna ukuhlabekisa iexami ngibone kuTikTok sengitrenda. Hayi lo nyaka wesikhova bafana.